Iya dong, panitia sibuk. Kalau pagi-pagi panitia udah sibuk. Semangat ya Bu. Oh, okay. Semangat. Karanganyar Lego. Oke, semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Imam Bro. Selamat pagi, sugeng enjing. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, apa kabar sahabat-sahabat yang tercinta, sedulur sekampung, sedulur Nusantara, khususnya Duku Karanganyar Legok, Desa Purwok Selatan, dalam rangka acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Karanganyar Legok yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Baitul Muqarrabin Karanganyar Legok. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama keluarganya, sahabatnya, semoga kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih. Dari TPQ Muslimat Nahdlatul Ulama Panitia. Panitia sibuk. Iya dong, panitia sibuk. Kalau pagi-pagi panitia udah sibuk. Semangat ya Bu. Oh, okay. Semangat. Karanganyar Lego. Oke, semangat. Ini santrinya nih. Siap, tar. Standby. Iya siap. Ini. Untuk persiapan para santriwan santriwati silakan mempersiapkan diri sambil menunggu penyediaan atau penyiapan alat untuk pengeras suara. Sekali lagi diumumkan kepada kaum muslimin muslimat warga Karanganyar seluruhnya, Karanganyar RW 8, RW 1, Taman Sari, Taman Mekar, Kesambi dan sekitarnya. Santrinya. Monggo sami rawuh di Majelis Maulid Nabi. Kenapa nggak ikut? Yaitu dengan acara pengajian umum peringatan Maulid Nabi. Yang bagus ya, Mas bagus yang bagus. Diselenggarakan oleh Takmir Masjid Baitul Muqarrabin Karanganyar, yang insya Allah akan dihadiri oleh pembicara Kiai Haji Muhammad Rosyidin dari Kabupaten Tegal, dan Kori insya Allah Ustadz Taryono dari Kabupaten Tegal. Masuk kutub. Jos. Nah. Dicoba Cilok. Masuk YouTube ya ntar. Imam Bro, nanti ada Imam Bro. Persiapan. Halo. Oke, siap. Selanjutnya untuk pembuka acara
Pun. Cimaneng. Wes. YouTube nanti di channel Imam Bro ya, ada panitia sobat, panitia pengajian Maulid Nabi. Malu-malu ceritanya, ya biasa malu masuk YouTube. Namanya Mbak siapa satunya? Apa satunya? Nabila. Yang ini? Pak. Terima kasih. Nih. Halo. Gimana ntar viewernya banyak nih? View-nya banyak nggak? Iya paling banyak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fasubhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam bi asratil masabi wal maratib. Sallallahu alaihi wa ala man mana'a minal mawahib. Sallallahu alaihi wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul masyariq wal magharib. Sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu al-mab'uth ila as-sa'il azim wal arib. Sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم دائما متلزم من يعطي وعطيه يوم القيامة غير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول من نستمعكم في أغوار حديثنا والردع نبي كان قدره عظيما صلى الله عليه كريما صلى الله عليه مستقيما صلى الله عليه يزل سميعا عليما صلى الله عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم واجعلني في صلب خليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزال الله عز وجل ينجرني من الأصوات الطاغرة المنحل الزاكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهو لم يرتدي على صفاتي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الخبيث الثاني العطاء بن يسار الجار بالأحبار قال أنا بني أبي طارة إلا صبرا واحدا كان يحضنه ويدحره صندوق demokrasi hati supaya imane yang sampeyan kabeh العالمين آمين شاكر الحمد لله الحمد لله في نعمه وإليكم مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجلاله وسلطانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ودل الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل أولادنا يا الله jadikan anak keturunan kami ya Allah min ahli ilmi wal khair wa ahli taatillah wa ahli taat rasulillah wa ahli qiraatil Quran wa ahli sunnah wal jamaah nahdlatul ulama ila yaumil qiyamah wa la taj'alna min ahli syarri wa khair rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidina ya Allah wa li auladina ya Allah wa li masyayikhina ya Allah wa li muallimina ya Allah wa li huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat يا رب العالمين وارزقنا كمال المتابة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والكورونا والفحش والشلل إلى ما ظهر من رمضان عن قريتنا بربك صلاة خاصة ومن بلدان المسلمين عامة خصوصا إندونيسيا إنك على كل شيء قدير يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kita semua, baik Banser, Linmas, panitia semuanya. Waktu saya memiliki ampun kesupen sholat zuhur yang mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad.
Sukses masuk YouTube. Oke, makasih. Masuk YouTube. Imam Bro ya, Kak Karin. Imam Bro ya. Gini semua. Oke, jangan lupa subscribe ya. Imam Bro. Channelnya Imam Bro. Oke sobat, sampai di sini dulu acara pengajian Maulid Nabi. Bila ada kata-kata kurang bagus atau pengajian kurang bagus, mohon maaf. Semoga dengan adanya pengajian ini mendapat berkahan salawat Nabi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.